Pozdrav dragi moji prijatelji, dobrodošli na kanal. Hvala vam mnogo što gledate moje sadržaje, a danas sam za vas pripremila jedan poseban recept. A to je pečena palenta sa tikvicama. Ne treba vam puno vremena, pa hajde da vidimo kako ja to pravim. Kao što sam napomenula, danas spremamo brzo i jednostavno proteinsko zdravo jelo. Za čas bude gotovo, za nekih 10 minuta, pa da vam pokažem kako ja to radim. Zato će nam biti potrebno 2 jaja, kašika velika supena soli, čaša vode, vidjet ćemo kasnije da li će nam biti potrebno više, jedna tikvica, maslinovo ulje i dodavat ćemo kukuruzno brašno. Prvo što ćemo uraditi, znači pripremit ćemo tikvicu. Morat ćemo je oguliti. Kada smo ogulili tikvicu, onda ćemo je isjeći. Ovako sječite na neke kockice. Ništa sitno, ništa krupno. I sve sječite, ništa ne bacate, nikakvu sredinu ne bacate. Sve ide. Tikvice su vrlo zdrave, u kombinaciji znači sa jajima i palentom za 10. Ovo smo završili. Sad počinjemo sa pripremom ostalog. Ovako. Prvo što ću uraditi, jaja ću izmiješati. Dodat ću so. Dodat ću za početak 5 kašika palente. Onda ću dodati vodu. Zatim dodam opet 5 kašika palente. Zatim dodajemo naše tikvice. Ovo ćemo sad morati kašikom. Dodajemo još 5 kašika. Znači ukupno 15 palente. Sad ćemo malo kašikom.
Ovdje ćemo dodati jednu kaškicu maslinovog ulja. I ovdje imamo vatrostalnu zdjelu gdje ćemo podmazati, znači, maslinovim uljem. Kad smo podmazali tepsiju, ovo ćemo sve staviti u tepsiju. Kada smo sve ovako pripremili, ovo ćemo peći 30 minuta na 200 stepeni u već zagrijanoj rerni. Naša pečena palenta sa tikvicama je gotova. Samo nam sad preostaje da je probamo. Prelijepo miriše. Evo vidite kako je lijepa. Evo, pogledajte. Ovdje sam pripremila i pavlake. Ja ću za početak, znači, premazati ovako. A vi možete i sve namazati. Preukusno je, a što je najvažnije, zdravo je. Pogledajte.